Sekarang bijinya. Sekarang biji membuskannya. Dari rekordin anak sekarang 2 serang dulu. 2 serang dulu. Si Nurlen, shout out terkasa Nurlen. Shout out teranosen ke Angkel Alungan Piscina. Prinsesa Nurlen aku siya Alungan Piscina na. Jadi mundur ini Prinsesa Nurlen. Ya kan, apa di kelas kena saya TikTok bikin jadi Aduh. Aduh. Oh, dia orang jadi Prinsesa Nurlen. Nurlen. Alungan Piscina na siya ni Muenta. Ayo kaigi meni de aruna masabira muloy papa na pumakin
legi nama berdoa kejian Kenapa manake Foto sa lunga piscina. Palakagi mini derun Mana tong anayake na Malimo, utuki akere ni anu ane narawatan. Nina doang na pesti yane nakatane pumakin. Si Prinsa Nurling. Tangani o agina nasulingai ui Prinses Tanorelen. Panagye namuna Shoutout to karon sa nage alungan piscina naguskasan na Prinsa Nurling. Si kami sa walay pagaringa kuan. Freedom, sacrifice. Shoutout terasa na Princess Idol. Prince Idol, Princess Idol. Salamat. Kape keras tahun Dina era tembus topeti Dina lewa legemi sambe Sopira gini ngakowe gina ayakan Dina Dina ayakan gelingan ini malo asini di ngaro Eno mamu parede madetu sakripai saladi melawatai Ibu keroma bunde ngubekopai makade Emangare kowe sire nakiraon apa sama gie Eno kanan rajine apa umide alung Lemgas. Sai doa ko biasa kau ladino rajine familia limege sagi meta ide ya Kadina pikir rasa kepangai nunu gending Warame aisa kenara kaina Sarama gayung tena alung aina kandini tanen Alung aina panggo sakawa ayau toatan gayung Ena sekabui kau gena karandi Gena sekabudine Olayang kukingare na posang ko keginawae Paling adan. Sabe kadina pikir rasa Ngomong bipag na, ngomong balik. Sarano asala panagiye na nalang adito salas pada samone pingi nawa makae no na mabuhe ya edo no arajina kaya ranong pureke sapula si mari maragasi yosti mirasi de Koase kastiambi nangataren tisarage atai demeran
lewa malolos tatongan ain Mayan tangane o kagie di mapastere Yamadi ungamilao dire kuis nagupanto nakadire dito ayae At nagkaya alungan piscina si sacrifice. Di kami asawa din yan sa Cavite. Kaya alungan piscina. Ramanis tau maging akakasti ulintaw Merdikan ribunan ko kagumiraw tupukan Nag-iistinin si Muntiye Kasiyan sa gupantaw Siniyate sa dunia Inastiyan asay bubuataw Simitumbe giruyon Naninay bako maray Bako pun di nabundi Nakapago mong kusogo Didi ko kay paniyato Kaya ako madikil na betadi Laburo na mga pisti bukae Robarasta patumana nakakabingan na stoladae Lagi ko minum mga isa, natigalan lang. Ito na rin ko sa mga. Wah. Anda? Apiaga po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha? Tsaka mabati i-request. Kaya lalo, di na na. Mga na mga isa. Ala si Boy mini pangalan ni lagi beguta kami siya. Si Panempang. Si Kuan, Saya body please. Nakuha na kay. Beguta kami siya. Alungan piscina na may kakataon pa bumatanong siya nira. Si Monte... Terima kasih pare kasi alungan piscina. Ha? Kaya ka na. Tawa si. Kaya nira. Nano? Regus ko nila sa Kuan. Si alungan piscina. Ya Lenor. Lenor. Ate, ka-regus sila menjenged. Sama na, napupunta ko na yun. Wah, si Lenor di Montero. Si Karaman yan. Pinoglin. Ano ka, purumanan. Basta ya sa Kuanan. Makasama kaysa. Nabilas ta ka. Noy, di ka mamsumok. Pamangkin. Ya taman sa makita na makaisa no. Nasa Nolen. Nababawa, katamaw na sa mapita.
Kenapa ini nama? Asa mo ka naman? Ada tuende na. Pati na pilig na limo guys. Kaya po. Bawa. Ano na di bubu deh. Ame mapasade magunura tao siya kanon. Piu na ada bawa saya. Pas mo semua no no, kaya lalawan. Saya longan piscina na ko sa lidinya na prensa norle. Dia sesuatu yang bisa kalah di sahuan. Na yung makalipat.
ne yang kuningina ayame kullaut unne tay ni yang tong ane ka la bustai manto Muslim dogun so mau se mutatam mokande kami yai bim bim din so to ko sa ka me to ande Sekide bengsania na orang story sini inagi istanor linina ube kau nakaregi Ranong puke ayalo ngana pesianande akabe stela kau bumbi desto bielum besalade be adi malawata ayadto peridum esa tanobu okai ago getang sama gingai gua uso detto sama gingai patania indeso ayana tongana ine ande samode sakuade Piano la di besamagi kataya mele lembu ka o bengka benala wan tay emi dari di ko terin nana ya ulle senastai akina supi diri de yo ya unna suluta ensa diye batara maginge abun togi saderena ante diron malinge aku berdiri rondele anak ayai mata ambinar wena pia saya kende atang kaya nuru di pangka o wantasi nanaya o Terka magare di samsarai asing lagi di bun sami sayagi nande lalaku
din sige na tande kaino din si panggenata wow man kasta la pesande na kay abu busang sai la nao nay na indo si panggenata di pikir Siya makakalay niya. kakagu di dan tangai manena na damat ako di ay anu ni narawat ay na demo kastina buti so na antangane yande kamay ade akala kami manguwagi sepelateron anay aku bumi anagapia magustay niya so nga panorogenande ako may ay kambela-bela na giras to mga mande adi ay di nang berana kapakapentaw niya ka ay ako pagmadinde kami ay no kuwi nang barka ay na mas tao tande ay hindi kalimutin na ubat ibulong ko sa panorogenande egiye yari nare no nare ko espantona eray na basta maging guste nor ziene na nang ulobo okay kay adi sa karipae sa ya malawata anatay amang makulilang iyay anamis lutta na beisay nga dilimbayande akapay rabuwa ibu no say ipulilale lang nasi mang busi rapidu di dinakabuluwa na wow ke kolarapido napay kasinggaya ang kaiso ay anay mas tao tande agustay matagabuaw bunaw sa indo pitero pedo naay may ko taman na giliyo din sa kalapang kakapi at ruputero din sa ade kaste bentaon niya wow di ko kepikir aes tay
no muna de masero kan ai ana makadira sai kaya kallalai mangkudun se rawada unara pedu tay gu pam cửa pai tờ cái ya so cái yang cây sa cây agi mi đi ya nơi này masta be ra be lo ai wow so các cái ran hello me mugu sa toro gela đừng con na ya ole na mai abado na kisi hani na gusto ka ke kai ra ane na sa beramalle mo beranto kita di patah nai anu ni narai watai nai gie nanne lalaku sa ai no kaki medere Pudyon si Sagitaro sa si Raylen Pagnawan. Kay agi burang kau na sunde unso tiyong pupa maera menai saderme agi nan sudi nindinga ade donna norelinde ade akan alum bisau magau na pagwila sa say ay sa busa pumpumande ay elo kanana de mi ay alo nande so ay stay lang tanaw mo na ka ubbe madesarana so kay istao bunsay na mayroon din sa iranong so na katungan ya Raylen Pagnawan. Oh, bulu pisi madaw. Ay limpag nawan sa ulang kuwanang bebentay Ore pa madaw. maesa rukoni manto Mag-appreciate na tawa na Raylen. matiro akan nena Ito din ang doktor layak kanulolot Kamu lo manot to.
pagere sampai mayung bikaranu ay tayo di mana diri patang Namanya pos. Nana dito ke angkel longan pisenan. Syukuran rakasan buat ke, kami tengar kami